Di give. Di follow macannya. Di give guys, di give. Di give guys. Di follow guys. Nanti di Banda Aceh kita live lagi guys. Di Banda Aceh kita live lagi. Di Banda Aceh saya intan ada sikit. Misalkan singa. Di give you saling bantu. Di give. Tetap lihat guys. Menang. Oh, satu sama baru. Yang set kena. Di follow. Donat satu aja tu. Donat satu aja guys. Di follow guys. Di Banda Aceh nanti kita lihat lagi. Di follow guys. Di Banda Aceh nanti Cahaya Intan ada sikit. Di follow guys. Di follow. Siapa yang belum follow dulu adminnya guys. Follow dulu. So di give. Di follow, di give. Please lah, di follow, di give. Di give. Skor sementara dimenangkan oleh Cahaya Intan 8-5. Skor sementara dimenangkan oleh Cahaya Intan 8-5 guys. Di give guys, di give please, di give. Di follow guys. Di give, di follow, di give. Ini set ketiga ya, Oh, di give yo. Donat satu aja guys.
Saling follow guys. Saling tangkap guys. Saling follow guys. Saling tangkap guys. Macan yang di atas tu ditangkap guys. Di follow guys. Macannya di follow guys. Macan di follow guys. Di follow yang berterbangan guys. Poin 10-5. Thank you Ronald guys. Thank you Ronald. Di follow guys, please di follow. Di follow. Masuk lah. Poin sementara dipimpin oleh Cahaya Intan 11-6. Ayo kita lihat guys. Tetap guys. Tetap dulu guys. Herman bocil. Omar Zaki. Dimas cedera. Dimas sakit lutut dia. Ada give lagi guys. Ana give lagi go tau. Ana so tap lagi le, ana so give le. No give. No follow. Ada bandar aja nonton dong. Dimas nanti rakyat dulu. Poin sementara 14-10 dipimpin oleh Cahaya Intan. Macan yang di atas itu. Poin sementara dipimpin oleh Cahaya Intan 16-11. Dimas ke second lutut.
Di follow guys, di follow. Nanti depan nanti kita live lagi guys. Kita nonton lagi Cahaya Intan. They give guys, they give. They give guys, they give. Yang give. Yo, they give you. Poin sementara 18 dimenangkan oleh Cahaya Intan. Ya, libero Ardi. Poin sementara dipimpin oleh Cahaya Intan 20. They give. Cantó libero rame. Makasih Bang Mu, thank you Bang Mu, thank you. Menang Cahaya Intan 2-1.